نتوان یگرتی راگهاند گورجه پنابرین سوریه گهشته 20 جسادی پنابرین جیهانی بگشتی و دیار کر گوالات ترکیه بهتر جی 3 میلیون و نیف پنابری لخوادگره. پیمانگه واشنطن یا تایبت بروجلاتا ناوین و لگوری آمارین کمیسیون پنابران یا بسر نتوان یگرتی و راپورتاک بلاف کر. تیده دیار کریه گو ترکیه در دوره 63.4 جسادی جی پنابرین سوریه بگشتی لخوادگره. هر لگوری راپورتا نافبوری گو پنابرین سوری هجمارا گشتی اولاتیان ترکیه ده سال 2017 ده برژه 4.2 برندتر کریه گو نها هجمارا خلکین ترکیه نزیکی 82 میلیونی بویه. هر وها راپورت بالکشان سرویه که گو میلیونک و 926 هزار و 987 پنابری رگزوان نیرن و 1 میلیون و 627 هزار و 85 پنابری رگزوان مینه و دناوان هر دوکان ده 1 میلیون پنابر هنه گو تمنه وان کمی 10 سالینه. نتوین یگرتی هر وها اشکره کر گو در دوره 2 میلیون و 800 هزار پنابری لدوازده پارێزگەهên تورکیە dijîn گوبتنê 212,816 penaber di nava kampên wan de ne. Gulgorî amaran 9 milyon penaberên Sûrî li parêzgeha Istanbul bi tenê dimînin. Gorejeya wan gehiştiye 3.6 ji sadî ji neşteciyên parêzgehê di sala 2017 de. Li beramberî wê, 8 parêzgehên din yên Tirkiye hene ku derdora 57 ji sadî ji penaberên Sûriye li xwe digirin. Gopiraniya wan penaberan li parêzgehên Sanlêorfa, Hatay, Gaziantep, Mêrsîn, her wiha parêzgeha Kilis gorejeya penaberên Sûrî li wê parêzgehê gihiştiye 49 ji neşteciyên parêzgehê bigiştî.